Siasa wa kuma Meru Gakimbui nerite gavana Kawira aibanganie gucokia biuria kiri DCI akimwira kinyawa agekirwa mpene akiarega ki augite gutebu kumbika kwethirwa mutano ngina nekiri mpene na Vincent uria wijikene munota supu na gavana ethirwa ati mantu ne jaja neraugite kinya gavana na ararongoere ati milioni 86 ni changirinje ya moto tigi akiwa bubu ni urongo na kuongera we Kawira ati ngite kinya thiringi emwe. Boniface Mungera gatutariria na njire kiri kinatariria Bensunda ariuga atiri gavana Mwangaza utikirigire kirio kinyanini no kuwatwa kethire gotokorwa wategera ntukwegoro na ariringi charire migambo na kwethura kithura jamwe jaratabatire kwethura kinya kithura irari drama frustrations no ntunakumenya na tumanite kutuika familia we kwebebelwa mantu ne jana na ichi bura bwithetie na ituichie na bange ibaichie mantu yo yaremere ende kurako egoro te press release eweya intention muntu ara release na mithoro na frustrations mbere ya Meru uthuthuria kana investigations no chiendeleete kiumia ketwetete nkweregera tukona antu baba ingi bange bawati na uchunguzi ibuendeleete kwa ubora gavana arauire investigations ikuthira ntikomea kithira nikai na parallel investigations DCI bakebwitha ki investigations ichio noe kwetia wako bwithia kwa uchia we icho chiomba kwithira ithiri te irai kuendelea ya bono botengani Bensunda ritana mbere akoria gavana Mwangaza ethire chokire miro kiore giki mbere togicokire karori binembe DCI Kiambu Road ya na mashinani na arauire akwambira conversation ire morie ni atiri nonto ne kuri atiri ni antu bawe yake betete guchanjwa na manda na te mwana kwa te mwana Bensunda te mwana watongeria barabange ararumangire te ana bandisi yae bau ate kuonera etomi morie ni atiri nonto kuri ate familia we yake ithilongirete mantu yari kuja na atangava na amenyere thimo sniper kwina muntu warakia nio mwanka the very last minute kana mwankarira athirire kangava na ari athimweu kana no ari nio akireceive calls you no ari nio akithoma messages yona kinya ibao bamutumirite mbecha ndwangiche uchunguzi ibaite ngavana elese mantu yau nontu kwina nontu borito muno au akumenya batwi tutikumenya na kuma nene mire gavana Kawira Mwangaza ararogite atiri mbechiri changithito mwankira na ndigu tanteto na sniper milioni 86 Bensunda ariuga Mwangaza na roneria nthigoro mutote na kiao kinyani nikirinje sniper na nyatona turatigite nontu bubunde ni orongo na kwenda kunjera kirindi kitikenderia guchanga becha ira tuchanga chieta kire pay bill ya family whereby mwekuru wa sniper noe mwene account ira mbecha ira chiekairwa kwou antu batu go push agenda ya justice for sniper gote muntu ari na access kire mbecha ira cha family ya sniper ira igwekirwa mitandaone na chio antu iba kuona kwena uwazi ira na chio treasurer wa chio ni Madam Tweta Madam Junde Kirago noe akwate la mbecha ira kwou te mbecha chio tumirwa kera lezito gweta ni antu bawendi bubwega bawikira ngari chio mauta tugeta kwariria mantu ja justice for sniper kwou gavana kamwira nare kiotonyera mantu jau ni anga akiwa nonto aina kigina kira gitetha kiankea akiwa na kwenda wita gi family ra bakira ngorobe u arawire na aba urira brando au naku agicokete che gwikokotini Bensunda ariuga we na bangi baba ingi bakuthira betita kioto ge sniper batithira bema kwimpo mcharugo iria gavana Mwangaza enderete gwiteta gaya koti yake riantu ukethira wina evidence etani okotine uronge ugaethira wiketi ete no atebo evidence yawe and display innocence yawe koti yaita are guilty na nabati kuri damages yo wena mpare damages yo kana nabati kuri akinya thirikari gavana tutithunkuma ibungo tukare ambecha ira tugaitua kwou autatuzia uoga na kingeria bomothia Bensunda kwena rwikumi ro kuendelea muno bokienda irwa intimidation bokera wa inkaretwe
kamboere Ameru na kinyari tibango e county ibo boeno kwa muno bokera wa inkaretie no te no manto ya yetete kamboere ruare kote muntu are interested na gukaria mborwani kote muntu aweretwe mwana wa itha yora akuete inate koro mwana renge kwa manto yanto kuthilonka bakiwa inkaretwe kamboere Ameru ote muntu akaretie muntu akowetanirua na manda no te muntu akaria muntu yau kesi ya sniper etete na ekathikirwo mwanka mwisho na baraba kuthungathungutha barambiriria witemia twabona batinde kintu koite kuraya nke reporter Ntoshero TV weekend kumaja kengina ngine na kine kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mongera.